kan solar system lai rilami he plasma mum satak hian lumna le energy min pe a ani na taka chuan ni khi ticking time bomb ang he ani ni khi kumtluk le ding on som bel zeta upa ani to ni masela kumtluk le ding on nga dang chau adam to turangai ani hemi nu hian aron thang lian wakanga super giant antia hian aron changang ti chuan arsithi mek white dwarf hian in sorte le donin adai thla khun chung hi kumtluk le ding on engom za ta rei a oang ni e hetiang thil a thlen meu hi chuan mol kan liam man vek to dona maro chu mit nge ya ni puak lai hi an mu theita ang nila eng tiang in nge a thlena erin ni puak chuak supernova te hi khovelina amu thei tur zinga chuan aro pui ber tura ingai mei thea heti lai hian atakrama hetiang hi chu imu thei don lo shrim shrim ni hi khovela tanga kilometer makta tuai za somnga vel hla awma ni atanga engron chuak khovelo thleng tur hian minute vela rei aron thang bok latak angin anlang ma se supernova angzonga te chuan dam kho chuang ngai na hi awm lo shrim shrim arsi puak supernova lakata khovel him tur hi chuan light year somnga tanga zavel talala dai a omangai don heti lai hian thulom om takoma chu ni khi ran puak thut ta poni se a shockwave hian khovel pumpui hi ati chenghal vek don lo a pu laya nilam hoi chi hi akang ral ngal dona ni mulo lama hi chuan temperature ron sang chho donin tuna ni lei chunglang sat zong alet som panga seta sa in temperature hi aron sang thungang khovel orbit om tir ber tu ni hi om to don lo wangin khovel hi chu space a hian a thlok chuak thananga dam chuak la omate tan hian hun khir tak ain tran don kan planet hi kan ni ang boka engle lumna pe thei tu arsidang orbita alu theina chan si chu om vea maro chu hetiang thil a thlen meu hi chuan daman om to lawang ni po hun tur hi shalok theita angila in nga na tur resource kan nei tha te ni chuan kumsang khat vel zeta rei hi chu kan la dam chun zom thei dam kho chua dan kong oma chu lei noi lama lu thlak hi ania khovel hian 17 degrees Celsius velin temperature hi avon that ve wangin in pot sena hun kan nga tok te ni chuan lei noi lama hian bunker lian tak dinin civilization hi manglovin ala chun zom thei ni po atanga kar khat nuwa chuan khovel boruak hi minus 18 degrees Celsius a atlania manga kum khat atlin meu hi chuan minus 73 degrees Celsius vela vot ani toang heti huna hi chuan tuifin riat hi aron khal tran toanga kumsang khat chungin khovel hi akhal chuak fekang leichung chu cosmic radiation le meteor te den thei turin aum to dona heti huna hi chuan alatama te hian chena tur mundang an nei man to abei sei om thulom om tak chu ni khi lo puak thut don ta poni se zan khat thil tua thleng thut thei ani lova ni khi athi don tak tak huna chuan kummak ta duai tam takare a o don aron enzual don ba kha asa zual dona aron thranglian wak pokang hemi hun chung hian akor pon lam he a hlowanga big bang ang deuh khan he arsi puak hian planet le arsi thar ronin siam le na tur man ruwa te hi a chua ve le don ani tuin nge shia nuna dang te po an lo chuak le thea khovel tharemo humanoid species chidang deuh te po an lo la chuak thei kumthluk le ding on aliam le huna kan galaxy om dan tur hi rin thiam har sat tak ania abik takin ni tellova kan solar system om dan tur hi rin thiam har sa le zual ai nga po chuni se tuna tanga hun lo la om tur eng tiknia emo chuan ni khi ala thranglian vak tona chumi nuwa song te le donin arsi thar omna tura tan te po amun hi akian thei heti huna hian mishing te hi ladam tang se khoya nge anom ta kang ithla lo la om tur te hi space emo vela hian an piang lawang ti tunge soi thei